wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Philippi bung ni chang som pani ti chuan ka du tak te u kom lai ka thuin oi ang khan tuna kom lo hlan po hian in oi le zuala trulani pathian lau le tri tak chungin in chan dam na ti fam kim turin thok zel ro ama du zong ti tum tur le ti thei tura nang mania thok tu chu pathian ani sia voina kan thu pui tura ta na ka thlan chu pathian in na tho sakang che ti thu hi nia Philippi khuwa mi te hne na tirko pola lekha thon chungchang a hian thil mak tak pahni kan hmuwa pakhat na chuan tarsa khuwa so lakha tirko pola ni tura pathia ina ko chuana hi ani pathian in gentle te hne na rongbol turin ko hran ho ti du da tu nge pola kha thlanga anun zong zong a thak dang lam sakani ko hran ho ti du da tu ber khan ko hran ho hne na pathian thu apong chuak ta ni Pathian in mishing nu na thak dang lam thei ziale a ko chhuate tan chuan theilo aum lo ti hi kan threng turani bola kha ko hran ho ti du da tu te zinga rei taka oma a hra chiang em boka chung ho hne na rong bol tur chuan a hra chiang berani wangin bola kha pathian in a thlang chuak ta ang khan kan nu na harsa kan ti le kan beina sata ngai na hmunate pathian hian min ko thina harsa ta kan lo paltlang torama midang te chan pui thei turin pathian in min ko chuak thina ni Bola khan Philippine khuwa mi te hne na lekha thona zia lai khan tan ina oma achang chon pathian min ko na hre chang lo lekin kan bul vela mi te nun le om danin min eiral thina kan chevel bo rok thak du lovin ke mani zo hi kain thak fo thin bola kha tani na khung ania om na mun kha hre om hle ma se pathian in rong bol tura arwat tot lata wangin tun huna kan lo chiar thin thu zia khrang khrang te hi mitang ni chungina ziaka Aom na mun tan in ni ma se at hinlung at izalena. Ring tu te tana lekha thon hi aron ziak thayani. Polang hian tirkaw ni in tan ina itang velawa ni mai thay. Tuna inu na thil thleng ka han ngay tuala. Thil reng fel takin at thleng lawa ni mai thay. Polang hian fel taka thlen hun nga pa khan. Nang ma kha lau boy vela. Thil in thak dang lam hun i nga arwal khan. Nang ma kha in thak dang lam la. Hun rem chang chatak i nga alay po in. Thu oi na nun nei tlatang se. Inu na thil thleng. A chale chalo po mang chang kai vek turin ingay tua na khati chak tlat ro kan nu na harsan na le mang an na lo thlen na lai takhi pathian in na a tho du na lai ani thin ti chon ka du tak te u ka om lai ka thu in oi ang khan tu na ka om lo hlan po hian in oi le zual a tulani tia le kha thon chan bul pui ber nia lang chu Philippi khuwa ring tu te zinga in ngei lo na le thu oi lo na a thleng na sa ti a hriat wangani tanin chunga pola kha lungai le beidong takin na oma a harsat na kha lian em ani chutiang din hmuna chon ding ma sela ring tu te tan le kha thon aziak chang ang hian nangpo eng din hmuna po ding la harsat na lian taki to khan midang te tan mal som na nun anei tir thei cheni pola tani na tan tir tu kha pathian anilo ma se tanin chunga le kha thon ziak thei tura pola pol tu kha pathian nge ani vo in nia I beidon lo wang chau khan nakina midang ten pathian an la choi moi ve thei don ani tun huna ka thu soi hi beng le lama luta le lama chuak le ngal mai lovin ka thu soi atang hian pathian in inhe na thu soi adu kha lo man la ka duwa chu chuan irin na ti chak turin apui don cheni kanuna har sanna le boina ka to ve chang hian counseling session ka kal ve thina chu tianga ka kal chang chuan ka therapist nen kan ti na sa thin hlea ka har sanna le ka din mun khir khan deuh ka soi tama piang hi kanuna beina sat ka ngai na laya ni fo maya ka soi nu loka khami ka har sanna soya ngei khan ka boy le thina ka therapist ne na chuan kan tu soi angchi har sanna hi ka tok fo maya na sa taka be ka ngai thina tin ka soya ani chuan nang ma kha in siam thatanga ya ni mai tin min lo changa achang chuan kan din munin that lama pan lova har sanna tokin kan beina satangai fo thin chutiang huna chuan nang ma kha in thak dang lamla nang ma kha in siam that tum tlat ro do theina te pathian hne na kan dil wang chawa nei thei kan nilo do theina tur thil ni nom tak kan ton tam po le kan do thei mai thin zo kani inuna pathian in na thok se iduna mola khan pathian ringin ana tho hun ngakla a huna itan na aron thokang pathian in na tho du na huna chuan kan thlamuan na le kan in nga na te hi min lak sak fo thin
bolan Philippi mi te hna lekha thona hian awmlo lai taka thu oile zol turina zirtira bola khati saina hna omlo ma se lekha thon mangin thu thatak tak hrilin ring tu te nun kha chom thin inunai ngai hlutle ima monia I hriat tekha lak bovin om thin ma se inei ti po ila hriat ngai reng lo kha aya ima mo zok kha Pathianin inuna aron thlen tirang Pathian faktu inia engtin nge engtiang nge I fak thin ka chana tur poi mo em chu ka phur hunate ka phur vak lo chang te poin Pathian ka fak thin tlang le ruama te karin hlel chang te le karin em chang te poin ka fak fo thin mal som na ga don chang te kamal som na don te lak sa ka om lai poin Pathian fak ka bang ngai lo karin photchon kanun min kai hruai dona ni ti ka hria ti in changang che Pathian hi ahu ho fak na le in pol khom na ringota hian alom tok zo lo achang chon omlo na le kim lo na mangte point na a thokang tun huna hian Pathianin a pek ang chekha lakho min mang tangkai ro ima mo le nei nge ngai ni ai hriat I nei lo wang khan mangang su Pathian na thona tur kong ain hong zo kani tuna kom lo hlan po hian in oile zuala tulani ati ang khan Pathian awang chawin limna omlo na hmuna limdan kan zira ralmo na omlo na hmuna rem na siam tu kan nia ngai ni in thil nei hlutak man na chang in hriat lo te mang thei tur chuan adal tu thil te kha Pathianin a lak sak thin chewani mihring te hian sum le pai tam tak kan nei chuan kan nun min lua khata kong dik lo zoin kan peng bo fo thin hausak na le sum le pai min petu Pathian hrilek lo hian hausak na ati kha in kanom thina Pathianin min ampuina le min chen chil na hian hadam na nasatak min pe ma se awmlo na hian hun rem chang min siam sak thin ni in ka hria ka fapa Eliza hian college kalin hun danga min om sana weightlifting ti dun thin kan nia awmlo nu chon ke main ka ti pe ta tlat lo maya ka hne na omlai ka ti thin rim fo le ka hau bur ni thin kha ka hne na omlo chia su ka ngai vong mai phone in bien hun rei tak tak kan ti tia ka hne na omlo ma se ral khata tang ka in bia khan min nem ve em mai ni bola po kha ama ta ni na omreng chung khan Philippi khuaring tu te hne na thua sei renga engkim kan hlo to na hmuna po Pathian hian kan hne na thu soin min bereng thina ni Pathian chuan engkimi chana wang hian ka omlo ti na ni lo nang le ke in kara in zom na siam na zo ka nia ka beram te chuan ka o an hre thin ati ni Pathian o I hriat changa inuna na tho tir I du chuan I dairia izia thlak mai kha tok lo Pathianin ti tura du chekha ataka inun chua puya tul em ani Polan kau hran hne na omlo lai mang tangkai tura atiang khan Isua point ka kalsan huna cheu tharau thiang hlimin a om puyang cheu ti ina zirtirte a thlani kha thil eng emo I chana mi ten kalbova khang zong aya tha kha inuna ron thleng dona Pathianin na athawhsak don che ni ti ring tlat ro tun huna hian memorial nia in hriat tele ingai hlu thil te khalak bo sakin om mala I thil nei sa reng I hriat chuat theina man ruale hun tha ani mai the ni ke ngei po Pathian tu hril tu hlotling tak ni tur hian midang te ka mamoni kan hre thina kumsang ni som ni khan tuma biakina kal turanom lova amai ro chu omzenei le hlok takin Pathian thu ka puang chuak thei reng thoti kain hrelo thina ni min ti phur tu tur tuma biakina ron kal lo ma se ka chunga hian Pathianin athu atinunga omzenei le hlok takin thu ka hril thei thina ni Pathian lau le tri tak chungin in chandam na ti fam kim turin thok zel ro ti thu hi thumak le ril takania kan chandam ne kan hlo chhuwa thei ani lo zirtir na kan don le kan hriat te hi kan zom khoma kan hre thiame mo kan ti mai thin Pathianin hlimlaya a mu tir chekha thimna hmuna thei hil ngai su Pathian lau le tri tak chungin in chandam na ti fam kim turin thok zel zok ro ti thu hi thumak le ril takania kan chandam ne kan hlo chhuwa thei ani lo zirtir na kan don le kan hriat te hi kan zom khoma kan hre thiame mo kan ti mai thin Pathianin hlimlaya a mu tir chekha thimna hmuna ero thei hil ngai su Pathian hlau le tri tak chungin in chandam na ti fam kim turin thok zel ro uti hian Pathianin pek tura atiam chekha
apek lo che lau ro ti na lamani lo Pathian hi inuna enge ania inuna apoi mona te hi thei ngil tur ani lo Pathian ro puina le inunna apoi mona I thei ngil chuan thil poi le inchir om tak tak idai pal fawang Pathian in itan na thok mek ma se I chandam na ero chu thozo ani to ama rin na nga tla chuan chandamin yom to ni Pathian in thil pek a pe che a kha kha mang tang kai ro itana Pathian in lo tho sak vek to che kha shelovin I lo boy ni lo mang ang thina Philippi bung ni chang som pathum kha uluk takin lo chiar non lete ama lom zong ata na ti tum tur le beitura nang mania thok tu chu Pathian ani sia ti thu ain je gani kan ngai tu dana dik lo thina wang te hian kan mang ang thina Pathian hlau le tri tak chungin in chan dam na ti fam kim turin thok zel zog ro ti lai chau kan chiar chuan chan dam nei ke mani tho chwa ve tur reng le Pathian tel lova kan nei thei ni in kan shefau thin achang chon thil engemoti hlotlin tuma kan be te hian kan ha em thina chan dam na kan chan thei nan hlau le tri tak chunga kan thok chung hian ke mania thok tu chu Pathian zok ani ti kan hriat a poimo in thei top chua in be ve lai po in na thok tu dik tak chu Pathian ani athil tum le du te ti hlotling turin Pathian namin tho sak thina athil tum hi ke ni mihring te ain angai poimo ma sa zok thin adu dan le athil tum te ti hlotling thei tur mihring a zonga chu mihring chu atana man tlak turin a cher hriam zok thin ani chu tianga na a thona mihring te chuan an mania Pathian in na a thok ani ti an hre thiam thin hun engemaw chen kalta khan ka mi ngai san em Bishop T.D. Jakes hi interview na hun rem chang deuh ka nei hlau maya ka hu phurin ka zam ve em maya a lekha buthar vor lar nan a hun rem chang ta ka ni wangin thei to pati lar sak ka duwa thanem ka ngai pui em boka interview kan nei ma kar khat zet chu in bo sain hun ka manga zona somsari panga zet mai ka duang chuak ta interview ni kan thlen chuan ka zona te kan zota ani Bishop chon thiam tak main aron chang ta par maya kai bo sai lai ka ril ruhana le ka zam na zong song kha zoi na ron re chawa ti sual hlau reng kai bo sai na kha trong mang thiam le soi tur hre em ti sual nei ngai manglo Bishop khan min lia khu ta vek maya kha interview kha a hlotlin theina tur chuan kalu kalau bu ve ngau kha atok em maya ni voinia hian in ril ru ti ha tur le in nun ti mang ang tu thil tam tak in tok me ka ni mai thei in thil ton du omlo tak tak te kha thei ngil thei lovin hun in mang mek po ani mai thei khang zong song kha re hun tur ngakin ma son ve vin in thin mala zoi in inuna e che thina a hlotlin na I mu thei lo thina ni I malam huna thil lo thleng turi thira Pathian in ikong zo tur a zo pui don cheti I thei ngil thina wangin I hlavin I mang ang thina ni eng thil poi nuna lo thleng se Pathian I hne na om zel don tan ina ani emo na thok thei lawa kan lo tar huna te po tan ina ani emo na thok thei lawa kan tar huna te po ami fel chu ti ngini na om ngai lo ni midang te tran pui ngai an om ngai hek lo mi fel te Pathian chuan ami te chu om pui tlat thina ni Pathian kan thei ngil thina wangin lau le khur chungin kan nun kan mang thina ke mani chawa kong zo tura kan in ngai wangin kan be dong fo thin tuna tang chon kan kong min zo pui tu tur Pathian kan nei ti I hre rengangu thu soi tura ga ron din chhuat chang po hian Pathian in min din pui don ti ka hria chian ema wangin ka hu phurna le ka zam na te lak bovina om thina Joyce Meyer chuan mang anei har sana lo thleng tur ti kan hria chian po ni lo tem lok na ni atia kan mang anna tam taka hi chuan Pathian a tel ti hria ila kan hadam don ani inuna thil thleng te kha alo thlen ma hau atangin Pathian in remalo ruat lok sa vek to na alo tho sak vek to che ni kan ministry in elevation night kan man chang hi chuan concert te kan nei ma sa phota chumi zo thu ka soi chau thina voi kha chu oklena thu soi na hun ka neya mi pui tam jok chu concert en tura lo kalan nia thu soi om don tien hriat lo awangin anzinga thu soi chu a hu phur om hle maya thu soi ngai thla thape vak lo te hne na chuan tir kau te thil ti bung thum thu ka soya chu tia thu ka soi lai tak chuan karena ron thim ta thut maya kan du wang re kan ti thimani lo wangin
aron eng vele mai tura kan ngai lain minute ruk zet mai athim ta chu hre om ka ti em mangang taka ka om lai chuan helai siam thatur hian eng chena renge hun an mamo don ka hrelowa he hun hi atangkai the ang bera ka man angai ni tin kain fuita chutia thim mup lai chuan mun thim lai bera kan om lai po pathian kan rin atrul zia ka soita Peter le johana kha ke bai anti dam trum khan biakin kong khar moi anti bula khan ding ma se leile van lalber kan chandam tuina hun thim lai ber aton na mun get se mani huana khan anom veya ibul vela eng zong an ron thim zawa rin hlelna ni khat fo thinem inuna engaron lule hun tur shelovin ingaka lo ngak thon mai lovin nangma kha thei top chuin ma son lo tung ve angche tuna ka thu sei ngai thatu te zinga po hian pathian na tho hun ngak mek in omang pathian chuan mun thim takai kong tur ka ko mu hun chele ka na tho hun ilo nga chung khan nangma khan na lo thok ve phon ro ti in thu min chani ti thu chu thei top chuin ka soita chutia ka sei zo chon mi pui te chuan an phone flashlight te ti engin an ron phar chuaka hol chunga om zong chuan tharau thiang lim dongin pathian kan lo fak ho ta ni kha zana ka thu sei tur kaloin bo sai ve zong te chu pathian ni min thak saka ngai thatu te thinlung khoi thei turin thim na mangin pathian in ke ma naron thok ta ni kan kong zo tur le kan malam hun tur te hi pathian in a ro man sa veka ikuta khan eng thil ti theina pe kinia inuna thim na ron thlen huna I man trangkai thei turin kha pathian in a pe che ni kan thil be seite an bo hian kan mamo zok te kan mu chhuat theinan kan hun kan mang trangkai turani kan hlotlin nai te lak bovina om fo thina kan in nga na le kan be seite a thlonin aluang ral fo thin eng kim min petu le min ngai tu pathian kan mu fia thei chuan kan chunga eng po thleng se kan tan mal som na du om alo ni zok thin lali so na thu mal som ro se amen